Donc les prières qui font mouvoir le visible, amasengesho agendesha iboneka akabihindura bikagira indi shusho. Amasengesho ahindura ishusho y'ibigaragara. Reka tuyite gutyo. Nubwo atari traduction littérale, sibyo? Amasengesho ahindura ishusho y'ibigaragara. Muraza kubona amasengesho yanyu ko ari buhindure ishusho y'ibigaragara. Ntabwo twaje gukora ubusa. Imana ishimwe. Donc le monde visible est sorti du monde invisible par la puissance de la parole de Dieu. Isi igaragara yavuye mu bitagaragara ihamagawe n'imbaraga z'ijambo ry'Imana. Isi igaragara urebesha amaso wowe. Isi ni kuvuga ngo ibifatika byose, harimo amanyenyeri, harimo isi yacu, harimo amagalaxy, harimo abantu, harimo ibintu, harimo inyamaswa, ibintu byose amaso y'umuntu ashobora kubona byavuye mu isi itaboneka bihamagawe n'imbaraga z'ijambo ry'Imana. Turasoma Heburayo 11:3 niho babitubwira kugira ngo amasengesho yacu atushe ibitaboneka aribyo byabyaye iboneka, hanyuma ishusho ahindure ishusho y'ibigaragara. Bibanzirizwa no kumenya ko hari ibintu bitagaragara nk'uko hari ibintu bigaragara. Ibyo ni ngombwa umuntu wese ashaka gusenga amasengesho Imana yaha imbaraga akwiye kubanza kumenya uko kuri. Hari ibiboneka n'ibitaboneka. Reka dusomere Heburayo 11:3. Heburayo 11:3. Kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Amen. Nimwe bibize? Amen. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Kwizera ariko kutubwira ngo isanzure n'ibirigize byose. Hano muzayibona ngo guhindura mu ndimi hari ibintu byagiye bihinduka gato, kuko mu Gifaransa bavuga le monde, nabyo sibyo. Mu Cyongereza the world, nabyo sibyo. Mu Kinyarwanda isi, nabwo ari byo. Mu Kigiriki ni cosmos, univers, isanzure. Amen. Kuko ntabwo ari isi gusa iboneka, n'amanyenyeri araboneka. Ni cosmos. Amen. Universe. Nuvuga ngo ibyo ijisho rishobora kubona byaba ribireba directement, cyangwa ikoranabuhanga rikazana ibyuma kabuhariwe bireba kure byitwa za telescope cyangwa za microscope zikomeye zireba mu tuntu duto cyane. Ibintu byose bishobora kuba explore, bishobora kurebwa n'amaso y'umuntu abirebesha amaso gutya, cyangwa yifashishije ibyuma kabuhariwe bireba kure cyangwa bireba utuntu duto. Ibyo byose babyitwa ibigaragara, ngo byaremwe n'ijambo ry'Imana. Ngo mu buryo ibigaragara ntibyavuye mu biboneka, byavuye mu bitaboneka. Rero amasengesho yacu rero akwiye gutusha hariya byaturutse kugira ngo ahindure ibi bigaragara. Imana yabwe icyubahiro. Ibyo nibyo biva muri iri jambo. Amen. Mu ijambo rimwe rero, imbaraga ntabwo ziri mu bigaragara, turaza kubibona. Imbaraga nyazo ziri mu bitagaragara, kuko niho byaturutse, niho ibintu byose byaturutse. Wenda dushobora kubyaplika muri proverbe y'Abafaransa bavuga ngo, ntabwo ari ya Gikristo ariko bavuga ngo pour toucher Dieu faut pas passer par ses anges. Ngo nushaka kujya mu biro by'Imana ntungire ku bamarayika, nimba uzi umuryango wayo ugende mu biro byayo utanyuze ku bamarayika. Iyo ni proverbe y'Abafaransa.
ni ukuvuga ngo iyo ufite uburenganzira bwo kugera ahantu hisumbuye, ntugiye guca mu makonu baza bakanaka, wejya genda, kuko urashobora no kukuburoka ntunagereyo mu gihe ufite uburenganzira bwo kuhagera. None twebwe turumva ngo ibi bigaragara ni ibinyantege nke, ibikomeye byabiremye biri ahantu hataboneka. None se kubera iki tukwiye kudiringana ibiboneka? Kandi ufite uburenganzira bwo kujya aho byaturutse. Iyo problem ayumva ushaka kuyaplika muri ibo buryo, kuko abamarayika ni biremwa. None nimba ufite uburenganzira bwo gutusha yabiremye, abamarayika bihorere, wowe vugana ni yabaremye. None nimba ijambo ry'Imana Heburayo 11:3 vuga ngo ibitaboneka byavuye mu bitagaragara, ngo ijambo ry'Imana ryo ryabihamagaye. None se kuki tuguma turwana n'ibiboneka kandi dufite uburenganzira bwo kugera kuyabihamagaye, kuyabiremye? Amen. Niyo mpamvu abantu badasenga muri ubu buryo bafite ibibazo, bazaguma badiringa n'ibinyantege nke bakabyita iby'imbaraga. Niyo uzabona umuntu afite amafaranga ye niyo yishimira, niyo abonamo imbaraga. Kuko Imana ivuga ngo umunyabwenge ntiyirate ubwenge bwe, umutunzi ntiyirate ubutunzi bwe, umunyamaboko yirate amaboko ye. Kubera ko Imana ivuga gutyo, ahubwo ngo yirate ko yamenye yewe. Ibyo byose muyirata ni ibinyantege nke imbere y'Imana. Niyo mpamvu nibihoraho, abari bakomeye ejo uno munsi n'abanyantege nke, abakomeye none ejo bazaba abanyantege nke. Ndumva kuko nta bintu biri stable, biguma bihindagurika. Bayibizi nimba uri hano ukaba ufite amafaranga menshi, rero ntungire kuyirata. Icya mbere, turacyari muri introduction. Twumvise ko amasengesho yacu afite ububasha bwo guhindura ishusho y'ibigaragara. Kugira ngo tubimenye, tukwiye kubanza kwiga ese ibigaragara byavuye he? Byavuye mu isi itagaragara, kandi ngo ijambo ry'Imana niryo ryabihamagaye. Rero ijambo ry'Imana niryo kwizerwa. Amen. Turaza kubibona. Ibi byose byitwa ibibazo, ibyo byose byitwa ko ushaka ko bigira ishusho yo kumvira Imana, umaze kumva ko nta mbaraga zibirimo. Imbaraga ziri mu isi itaboneka, niyo igendesha ibintu. Birasaba rero yuko mu masengesho yawe ukwiye kwizera yuko Umwami Yesu uri bubwire ibintu, ari burekure imbaraga ze nk'uko yazirekuye zigaherekeza ijambo, hanyuma ibiremeka bikaremwa. Kwizera ko ari burekure imbaraga ze ziherekeza ijambo rye rize gusohoza ibyo usaba. Noneho amaso yawe akazitegereza ishusho y'ibintu ihinduka. Ayo niyo masengesho yo gusenga. Amen. Nufokasinge ku bibazo n'ibiki byose, ubyita ibinyantege nke. Abantu n'abanyantege nke, ibintu n'ibinyantege nke. Imbaraga ziri mu isi tutabona. Amen. Ibyo rero ukwiye kubimenya kugira ngo bireme kwizera umutima wawe. Mbere yuko mujya gusenga, reka twibaze ikibazo. Matayo 28 umurongo wa 18 aravuga iki Mwami? Tufate iminota 2 kuri iryo jambo twitekerezeho. Nuko Yesu arabegera avugana nabo ati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Amen. Amen. Yesu aravuga ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Iyo umaze kwizera iryo jambo, uhita umenya ngo ubutware bwose mu isi tutabona no muri isi tubona bifitwe n'umuntu umwe yitwa Yesu Kristo. Rero n'uvugana nawe afite ubushobozi bwo guhindura ishusho y'ibyo ubona, na nibyo bishemangira ibindi ndavuga. Ugenda usenge rero ufashijwe n'aya magambo,
uwo tubwira niwe afite ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Iyo bavuze mu ijuru yaryo ntabwo ari mu ijuru gusa ku ntebe y'Imana, no, ni muri monde spirituel, mu isi y'umwuka. kuko aravuga il y a des cieux, hari amajuru, ntabwo ari ijuru rimwe. Hari ijuru iri tubonesha amaso tujya tubona ngo amanyenyeri niki babyita le ciel atmosphérique, iri juru amaso yacu abona, sibyo? Hanyuma hakurya y'iri juru riboneka le ciel atmosphérique hari ijuru rya Satani, niho yashize intebe amaze kwirukanka mu ijuru, yitwa umutware w'isi. Hakurya y'ijuru rya Satani hari ijuru ry'Imana, n'Imana iri n'intebe yayo iri. Na niho Paulo yajyanywe mu juru rya gatatu. Ariya majuru arindwi babwiye barababeshye. Bibiliya ihamiriza amajuru atatu. None rero ubutware bwose Yesu avuga abufite muri ayo majuru yose ko ari atatu n'iyisi turimo hano. Niyo mpamvu uri ukwiye gusengana ukwizera, ukamenya ko nta na kimwe gishobora kudahindura ishusho mu gihe guhinduka kwacyo byahesha Imana icyubahiro. Reka rero dufate iminota 10, umuntu wese ibyo yagambiriye gusengera abisengere, ariko cyane cyane ejo narababwiye ngo cyane cyane dusengere ubugingo bwacu kugira ngo tube au centre de la volonté de Dieu, tube hagati y'ubushake bw'Imana. Ko dushobora gutunga iby'isi byose tukazatakaza ubugingo bwacu. Hamwe n'ibindi usengera ntabwo ari cyawe, ubisengere. Nimba umwana arwaye musengere, twamvise ko umukiza ntabwo umusengera. Uravano hanyuma umukize mu izina rya Yesu, amen. Nimba ari ibibazo by'amafaranga akenewe, nimba ari ibibazo by'inzu ikwiye kuba repare kubimaze igihe ufite imitutu, nimba ari ibibazo ibi n'ibi, ibibazo muri isi ni byinshi, byose ufite uburenganzira bwo kubisengera. Ariko hamwe n'ibyo uza gusengera, hari abawe badakizwa usenge bakizwe, ariko n'ibyo uza gusengera ukwiye gusengera ubugingo bwawe kugira ngo muri ibi bihe turimo ntiburangare rwose, ube maso. Imana yambwiye ngo benshi bazatungurwa. Hamwe no kuba mu byo dukwiye kuba turimo, dukwiye kuba turi maso. Wenda mbere ko mujya gusenga hari ikintu ushaka gusubiramo, murebe precision y'ijambo ry'Imana. Mwese mumaze kumva ko Imana iriho iragarura abagiye basigara mu mahanga Abisirayeli. Yarabitagiye kuva kera ariko irabyihutisha. None nashaka kubabaza, kubera iki ubu ibivugwa cyane n'abava mu gihugu cy'Uburusiya? Kubera iki? Ntabwo murabyibaza? Murabizi Abisirayeli abayuda bari muri Isirayeli, abajuifu, Isirayeli yose population ifite, nimba nibuka neza bangana natwe ni nka 12 millions abatuye Isirayeli. Vuga ngo byose harimo n'abarabu b'Abisirayeli. Majorite y'abayuda bose baturutse mu mahanga bari uno munsi muri Isirayeli, majorite yabo baturutse mu gihugu cy'Uburusiya. Na n'ubu benshi abakandida bashaka gutaha nabo mu gihugu cy'Uburusiya. None bene data, ejo twasomye iki muri Yeremiya? Imana Uburusiya yarabuvuze, ahandi iravuga ngo no mu bindi bihugu byose, ariko Uburusiya ngo igihe kizaza aho batazana kuvuga ngo l'Éternel est vivant, Uwiteka ni muzima, wakuye abana b'Isirayeli ikaskazi. Hanyuma umviriza ngo no mu yandi mahanga yose, kuko ayandi yose yavugiye rimwe, kaskazi kahavuga. Nuko Imana igihe yabivugaga hariya niho hazava benshi, kuko hariya biriya bihugu biriya bya Burusiya, Uburusiya nicyo gihugu kinini ku isi mu buso,
Uburusiya ari igihugu kinini ku isi mu buso, kirimo ibihugu byinshi, na Ukraine yari Uburusiya mbere. None Uburusiya bwubatswe n'abayuda. Bariya bose Stalin yatwaraga muri Gulag, muri Siberi kubica, buriya Stalin bari abayuda. Abanyabwenge b'Uburusiya bari abayuda, abasavant b'Uburusiya bari abayuda, abanditsi bakomeye bari abayuda. Bariya rero nibo bubatse biriya bihugu. Ukraine iriya migi irababombarde igasenyuka, yubatswe n'abayuda. Nuvuga ngo Imana ivuze rero Kasikazi, ibivuga ibihugu byose urenze Syria na Liban, biriya bihugu byose za Ukraine, za hihe kugera mu Burusiya, biriya nibyo bita Kasikazi septentrion. Imana yavuze igice kimwe irakivuga, hanyuma ahasigaye yose iravuga ngo no mu bihugu byose. Donc importance cyangwa focus y'Imana kugira ngo abantu bazabimenye yari amajyaruguru ya kure ya Isirayeli. Bona precision y'Imana murabyumva se? Amen. Yari kuvuga ngo nkabavana muri Occident, nkabavana muri South, ariko avuze ngo Kasikazi ngo no mu bindi bihugu byose, kuko no mu bindi bihugu byose nibo bana byubatse. Ubufaransa, Espagne, Portugal, ibiki byose. Amen. Haleluya. Na Amerika ubwayo na za Canada nibo babyubatse. Kubera iki Imana yabwiye Abraham. Murumva rero ko imbaraga ntabwo ziri mu biboneka. Yesu niwe yahawe utware bwose na Data mu ijuru no mu isi. Niwe turi buvugane nawe rero. Niki cyamunanira? Na kimwe. Muri iki cyumweru usengane kwizera. Naraye mbwiye Imana ni Mana, ndagusabye aya masengesho azagira umwihariko. Azagira umwihariko wo guhindura ishusho y'ibintu. Abaza yasenga qu'il touche réellement l'invisible de Dieu. Bakore, haleluya, ku nkomoko ya byose. Agire impact andi masengesho atigeze agira. Kandi buri muntu wese uzayasenga azabona impact ya masengesho yasenze. Rero iki cyumweru twitegeye ko kizaba gitandukanye n'ibindi. Ko Imana izakora ibintu bikomeye. Ndabyizera. Nawe ubyizera. Amen.